Kaisa ngo pa kola soli ni pu. Bo phaya kana yo buruni na ko phaya kana ngo khapu. Didi ngo body hine kana ngo sanka pu. Bo khai to thokpai yo sawo jungja khana mani. Thokpai kana ngo kha hingkai thanga kana kan yo bini bufeng jungni nok na tongo hingkai didi body hin thamani 2 minute ba 5 minute to habani rai sera hingkai kanani borok thanga kana sungoi ka pu. Ngo mane tamo ni rai sera borok khana mani. Ngai thanga kana nugoi ka hinta je borok ei obostha mja. Ganu kaya kanoi brong na jaga no romkha rombaya kanoi gana gini borok phaibeya kanoi ikota jotna saima mekya atita ge abonoti borok le tamoni bagi kasu tam bobo hai mane bong borok buja ko hinda kasu na ki bobo hai bong ni borok buja ko hino kasu borok tau ulta sia bhai kok sai tung ke tau bong ni borok no kini samarok khana khana ma kai ko bong borok no prai rangsek na rogo umhai khayo gari ni ongkhoi mane hinai narogo abhai rok hine borok onek kisu kok sai tung khata কিন্তু কবি পাটি মুং দামতে না কবি পাটি মুং এক বিরাতি ya angsimi ya chini sara sirampuर je tongnai chung jotno sungui nai mano norok apni songtongo jotno sungui nai mano abo men gai rom fremani ti abo mane bok phungni phungtam rok buja khana ta na emne to achuk do buya phungni phungtam ako jotno kaisa joli mung tongle na kaisa borong ni nukungwa haboi kaisa mahai ngok ke to lep sep khaija ke to jotno kija joli mung phayo abonoti ei borok ulta buju tini lahar kasu atui no emne ke lahar kasu tane boting borok khorok buju biang buja kha emne chungja khobor khana mani hinge to hal hario buja khain khanawo chini lambugo bo kaisa ko onek boyos ko borok buja khain no bike bo kaini kaisam sokja khain khanawo para bo habja khain khanawo chini yanggo phai tong hin khanawo abon datunu ko chungbo kaisa chini sagni rokha khaina bo chungbo rama roko ma bo choi ma tongka satong kara ta nge taisingwa sp rok phaile tam rok sa SP family bo kunji salange ble emne asuk borok kunsi kok salange aro thangka thaijing or check push tongo si aro kaisa check push thangbo thangka kunu kok asuk sanane nai ya borok kok bo khulogia ge oba hai rep jodi khaijak tokon ga abo ki jaman daklai na saklai abo already saya ni ranchi abo agi bo chini u bisodi chong abe ke butha jak tongo abo to rep khaimin hai no kaisa borong tok frewoi bu frewoi buthamani ge abo lep khaimin saman apurbo chung ta protungo maiya chini tabu go chung kuno kisu ji maiya ulta si chini borok buja goi tongo abo tam ke puti ke ungma khabai no chini boye kuno ain kroi ja kuno ekta right kroi ja ge abonoti ei tabo nongni o kami o bobo hai situation ok tabo situation khai to motamuti normal o emne kicha ungwa jang no hai chini parani si kicha ungwa jang ka ba utejona kicha tongnai no abo sababe dana nongkhai angkai oroni no kaisa ungwa basinda anmu milanji de bo अब बहुत ठीक अभी सब कुछ ठीक है बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन हुआ था कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसा हो रहा था कि वो लोग अटैक करने आ रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों जगह पीसफुल है हम सभी एरिया में घूम रहे हैं सभी एरिया में हर लोकेशन पे हमारे पुलिस की पार्टी फिक्स विकेटिंग लगी हुई है वहाँ पर सर क्यों आज मैं ये बताना चाहता हूँ आपके थ्रू कि कहीं भी गैदरिंग करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हर जगह सिचुएशन पीसफुल है कोई भी कहीं अटैक नहीं करेगा कुछ नहीं होगा हर जगह पुलिस प्रशासन सर क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है आज इस दौले डिस्ट्रिक्ट में नहीं प्रोटेस्ट कहीं नहीं हो रहा ये मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन गैप था ओके कि कुछ लोग अटैक करेंगे कुछ लोग आएंगे वो ऐसा कुछ भी नहीं है उनको डर था कि आएंगे इधर इस साइड से आ रहे हैं इस साइड को डर था कि उस साइड से आ रहे हैं लेकिन दोनों पार्टी से बात किया हमने दोनों को साथ बिठा के बात कर ली है अभी सभी लोग डिस्पर्स हो गए आप भी देखा होगा ओके और डिस्पर्स हो जाएंगे आप भी थोड़ा मीडिया के थ्रू बताओगे कि सभी लोग डिस्पर्स होकर अपने घर चले जाएंगे सब पीसफुल सभी पुलिस का आदमी लगा होगा ठीक ओके थैंक यू सर